Neke priče s tremom ipak imaju sretan kraj. A naš sljedeći kandidat s tremom definitivno nema nikakvih problema. Moje ime je Željko Mazavac, imam 29 godina, dolazim iz Popovića, to je na mjesto u Konavlima i svirat ću jednu specifičnu tehniku koja se zove tapping. Dakle, tapping je tehnika koja se izvodi, obje ruke se nalaze na vratu gitare, znači ne svira se sa trzalicom, nego se svira samo sa prstima. Znači, to je u biti, stručno se zove dvoručni tapping ili ti klavirska tehnika na električnoj gitari. Ovo je u biti jako rijetka tehnika, tako da ovo je najbolji način u biti da se ta tehnika promovira široj javnosti. U Hrvatskoj ima možda čak i 70%, a i čak i preko 70% nekog turbo folka koji gleda muziku kroz neke drugačije dimenzije, tako da vjerovatno njima se neće svidjeti, ali vjerovatno će se svidjeti ljudima koji vole alternativnu glazbu. Ja se inače bavim glazbom, tako da meni je trema kad nema nastupa. Kad ima nastupa, onda mi nije trema. Dobar dan. Samo da se umjetnik malo ušteka. Frekvencije. Dobro, naštiman si. Lako je tako naštiman. Možemo li sad konačno? Čekaj, dok se namjestiš. Čekaj, možemo. Dobar ti dan. Dobar si. Je li ovo neki performans? Dobar dan. Dobar dan. Ovo nam malo uštima, to je tako. Dobro. Što ćeš nam izvesti? Izvešću od Joe Satrian jednu stvar koja se zove Midnight. Dobro. Evo, izvoli, može. Jako mi se sviđa ovo i samo bih te zamolio da ako prođeš dalje... Ako prođeš dalje, da izabereš nešto atraktivnije, da malo bude ipak ljudima zanimljivije. Ovo je bilo vrlo intimno i komorno, sviđa mi se, ali sljedeći put mora biti nešto zanimljivije. Dobro? Ako se slažeš? Da. Znaš zašto se smijem ja? Kunem ti se, veći lik nije ušao na Super Talent. Ja ne mogu da vjerujem da si ti sebi jastuk stavio i da se nasloniš i zavalio se i sve polako naštimava mikrofon, sve. Merlić mu govori, a on, ne idao, potpuno svoj, ništa njega ne intre, on je došao odsvirat. Meni je to zanimljiva tehnika i recimo da je zanimljiva, i ti si mi zanimljiv ko lik, nema veze. Potpuno, ne. Glasamo ili će... Ja glasam. Da? Da. Da! Živni malo! Odlično. Ali to ti je tipičan Konavljanin, pravi je, isto. Odlično. Dobar si, Željac. A vidi Jastučića. A polako. Polako. Samo ti polako, Željko. Ne slušavam. Vidi ga. Gledaj ga, molim. Ne moraš ako nećeš. Pa ajde. Pa stvari ne moram, mogu, moram, ne. Ma ne moraš. Ne moraš, ajde, bok stvari. A šta, ko će se sad?
Još s tobom gnjaviti. Pametan čovjek. Sad još i tu moram. Stvarno su čudni. Da, stvarno su čudni. Odlično. Odlično.